Assalamu alaikum burazeri, sa vama je najjači burazer i idemo znači da snimamo vlogove. Ja sam čuo burazeri da ima poplava ovdje dole negdje, idemo mi znači da provjerimo, ako bude znači sve ćemo da snimimo. Idemo da vidimo da li narod petlja ili ne petlja, razumijete, mora Samke to da zabilježi, da vidi Raja kako je to nekad bilo, pa da se i ja posjetim. Hajmo dalje da vidimo ima li poplava ili nema. Ali uglavnom znači obuko sam ove vojničke čizme, ja se nadam da neće propustiti, inače čizme su ekstra, sad ćemo znači da vidimo hoće li ove čizme propustiti. Vodotporan mi je telefon, nadam se da ne bi trebao da stane odjednom da zakoči, pa ćemo i to isto da vidimo. Ko što vidimo ovdje sad za sad, pa ima neke poplave, hajmo dalje. Vidimo ovdje isto tako, znači baš znači ima poplave, ja ovo dugo vremena znači nisam vidio da je ovako nešto, znači pogledajte ovdje. Pogledajte ovdje. Znači, ko što vidimo, znači potok je prečist, nema nikako smeća u njemu, hajmo dalje. Ko što vidimo burazeri, ovdje je već ima, sad ćemo znači da testiramo ove moje čizme, znači da vidimo u stvari jel one propuštaju ili ne propuštaju. Sad za sad nisu mi još noge mokre, pa ćemo biti u budućnosti, će li biti ili neće. Evo znači ide dole jedan komšija da imamo kako će on to da, hoće li možda dođe gore ili neće. Hajde, hajde! Mercedes zadnja vuča, treba moći, op. Ajmo da malo testiramo čizme do dole. Pošto ja ovdje sad ne znam, ja mislim da je ovdje ovaj potok, ovo se sad sve vam izljeva. Jarane, moj. Komšija se takmiči sa vodom ovdje, znači ima potok, ali sad iskreno ne vidi se taj potok onaj, gdje je on u stvari, tako da hajmo mi dole da vidimo šta ima. Ovo isto znači rijeka ovdje, ovo je sve u stvari potok. Sad bi ja trebao znači sa druge strane bi trebao tamo da prođem, tako da idem ovdje. Ovdje je burazer i Samke tu došao jedan dobar čamac sad, sa čamcem dole, ali nema veze. Uglavnom, ovaj telefon mi je valjda vodotporan, nemam pojma. Uglavnom idemo, znači malo su mi znači noge mokre, nisu puno. Idemo znači dalje, da imamo dalja dešavanja. Kažu, dobro je ovo sve kakvi su ljudi. Ovo je sve dobro kakvi su ljudi. To vidimo, sad se dol trenutno nešto, hajmo da vidimo šta su. Ko što ste burazeri vidjeli, znači gore nešto ljudi radi, neka radi, nećemo im smetati, mi moramo nešto snimiti, aj upade za malo, hajmo dalje. Uglavnom burazeri, niko do sad nije zapamtio, znači već u poplavu ovdje, pogledajte znači ovo dole, sve bukvalno voda. Vidimo ovdje znači sad šta je voda uradila, pogledajte znači ovo, pogledajte vi ovo. Ja sam i dalje u ovim svojim čizmicama, znači, ali pogledajte, znači čovjek tek zasadio ove, šta je ovo, a mislim jagode. Čovjek im tek zasadio, a sad im voda znači odnijela. Ovo vam je ljudi, znači Božje davanje, znači ovo vam je Božja sila, ovo je, vjerujte mi, ona najmanja Božja sila što može da bude. Znači ovo je baš ona najmanja, vjerujte meni, kako može da bude, ovo je dobro, ovo je ekstra, alhamdulillah, ne može bolje, hajmo dalje. Uglavnom idemo dalje. Mali ne odeše u Helač, nažalost. I u stvari ja stvarno ne znam odakle ova ovolika voda. Brate, nikad ja već u poplavu ovdje nisam znači doživjeti. Imam 20 godina i ovdje živim, ali nikad nisam znači vidio veću poplavu. Gledajte sad ovo. Pogledajte ovo znači sad. Gledajte koja voda ovdje. Pogledajte. Sve ovdje znači teče. Ali gore isto ima jedan potok znači iz koji bi trebala ova voda znači da ide. Uglavnom idemo dalje. Isto sad kao što vidimo, moja lijepa džamija je malo poplavila. Ovdje ne znam šta bi mogli poduzeti. Trebalo bi onu gore, znači vodu riješiti, ide u potok, ali ne može ni u potok kad je potok prepun vode. Hajmo da vidimo šta ima dalje. Ljudi, Božja sila, znači nema ništa nad Božjom silom, znači Bog je svemoguć, znači šta god kaže budi, ono bude ljudi ba znači. Ovo ne može čovjek, kaj neki jedan čovjek dođe ovo sad nek spriječi, evo mu milijardu eura, ali nemam toliko. Nemam kakva milijarda ba, jes dobar Samke ba. Ali uglavnom znači nema čovjeka koji ovo sad može riješiti.
osim Božje volje. Niko više, vjerujte, burazu svom. Znači, pogledajte vi ovo, ko će ovo sad zaustaviti? Hajde, može li jedan čovjek zaustaviti? Eto, javno, ja sad pozivam, ko može ovo da zaustavi, nek dođe da zaustavi. Eto, hajde da vidim ko može da zaustavi. Zvao sam svog Eranu Vedu da i on izađe napolje, da i on vidi šta se dešava. Mada on malo prije bio na kafi, a nisam mogao da dođe na kafu zbog tog što je kiša padala, sad ne pada, mislim pada, ali nema veze. Uglavnom, znači vidite vi burazeri koliko ima vode, znači nemoguće. Ovdje je burazeri, sad ću vam pokazati. Burazeri, ovaj most je dubok oko 3 metra, znači dole, znači dubok. Vidi upaljen blic, ali nema veze. Znači dubok dole 3 metra. Ali već je znači došla ovdje do granice, znači ne do Allah da ja dol padne, znači ne bi me bilo više, kakvi, nema ništa od mene. YouTube, ništa, gotovo. I uvijek u Avliju, znači došla voda, et. Svi da nešto je Božja sila. Bogam burazeru, kakvi su ljudi, znači ovo je dobro. Znači ovo je dobro, zato vama samki kažem, morate biti dobri, nema psovke, nema alkohola, nema ničega, samo budite dobri, znači bit ćete zadovoljni. Razumijete, bit će i Bog sa vama zadovoljni, neće se ovako dešavati. Evo vidiš sad, imaš 1.000.000 maraka, 2 miliona, uložiš naću negdje pored rijeke i rijeka ti odnese. Eto vidiš burazeri, Božja volja, ham dalje. Eto burazeri, nemojte vjerovati u Boga, vidite šta Bog daje, ham dalje, sad ćete vidjeti još šta je dao, ham dalje. Snimaj nas sad, mene strah sad ću koju biti. Jarane, pa ima ovdje dubine, brate, dobrije ba. Ovdje ima, ja vam ne idem pravo. Moramo na oko, moraš na kuda. Hajmo ovdje vam, brate. Ne propuštaj kod mene, ali brate, ode i preko ba. Tamo će ti sve preko, brate, otići preko čizama, hoće 100% ba. U mene ne propuštaj, ali ode preko, Jarane. Svidio. Ovo je baš, znači, neko što Arnes kaže, nema tehnologije kao može zaustaviti. Ovo ja se imam način tu da mi ulazi voda je ram. Ajmo mi, brate, Bila čini sada ja. 2019. Vina, čista vina. Ovo, s ovim se nekad kuće pravile, Jarane. Ajmo gori, mene gori interes. Ovo ko na onim filmama, ja da, Ako će podržati da uskam. Cheese. Jeste, zada idemo sad onda dole. Misliš onda skoro spekleniva? Ne možeš, brate, dol nikako ići. To nije što te... Evo ovdje ovim gore, možemo pa se spuzalo negdje. Evo, ovdje mam, hajmo. Jučer se mogu skijati, a sad možemo plivati. Jaba, Jarane, jučer se mogli skijati, danas možemo plivati, Jarane. Tek sad vidi čovjek koliko je mal kad gleda ovu. Eno tamo pust ostrvo. Eto ovo burazeri, hodaš sve propadaš dole kroz ovu, gledaj. Evo. Vidi. Jarane moj. Oj, ostaće mi čizma, Jarane, ostaće ja dol sam.